Iki gini, ben semangat. Nanti kalau kita bilang Silvi Kumalasari, semua Bapak Ibu tepuk tangan. Ngono ya? Oh iya, boleh, boleh. Oke. Dan Neng iki kena wis nang kene urung. wah, ya kuwi pokoknya dikeploki sik, Pak. Ya, Oh iya. tepuk tangan Wah, dulu ya. dikira mah doroan. Dan tentunya Bapak Ibu, dengan rasa bangga, kita sambut bintang tamu kita ada Silvi Kumalasari. Selamat malam. Sumripit angin ratri tansah